taofi e fia tau tua whaamaoni mo oe Samoa aua ne I tala loa lo tofi le whaamoe moe wa maua luma ua poui toa wala ui ula ua e sapa I tali lau manu sa tuli ua maua sa tanu tumutu ala sopo ae sa toa tai lau loto ua whaai fo mai langi lo vai na tatali a hopo yo sua sau e te avele nuu e te avelo unu I kanana ta ua ne yo wau matukulanga ia saba vali pea yo Sina bua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anaba o ila ua fiona o oe au se una pepe na faalolo ile angi o matangi I upu matau e muna tau whaaleana ane lalolani a o lau tau tua le alo a lele ua tau talaso vui tau fi mau lau anava o le loto mau lalo lo itu malo peleina whaasa lele numele lima o lau filitanganga avane ia na te faʻasoa ina o lea sona faʻatau va'a matali I le atua I ona faiva a sao I matau e le ngalo lava o e awhipa yo sua sao e te avele nuu e te avelo unu I kanana ta ua ne yo wau tukulanga ia saba vali pea yo uala Ui sei ma foma sina mua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anaba o ila ua fiona yo sua sau e te avele nuu e te avelo unu I kanana Sama vali pea yo ua Ui sei ma foma sina mua ole atua fai mea maofa ia fea lo fani uso ile anava o ila ua fiona Se for mātako fie o le sunga ia whae tete manu. Ia, ma le vivi ngale nāre tautua siu ngā pepe. Wha matala I nai. Ia, le tautua a le fionga ia vui masina mua senga folava. O loo luina nei po alu le tauvanga o le palota le uoso wha fose I le reitu sanga. Ia, le toi nama le laina. Tūlanga waru wha fose I le palota. Which tātou watinu. Ia ua fatu I nai laha ele rei fo I tamali I wailonga I le musika. Whai tete manu di te tonu ono I au sitali ele taimine nei. Ia ele pese sa ia tūsia ina malangi ina mafatu ina. E wha ma tala I nai le tautua ma le au au nanga. A le rei tamali I wailonga. O le tamali I ele alo le tautua le talanoa le faʻasoa. E tu usa o whether we like it or not. Ele ia se me aloa I le fionga ia vui masina mua singa fulava. Whaasale le anga lima. Ia, whaatalo wha mo fola, o whalo whatu whawhira ia tu, ia mare mamalu o si o tātou o tunu. Wo tau sira mai, wo whaiva e sero pepe le nei aso. Ia, wo tātou wo mai ai Amerika, ia wo tātou walu fo I tūlanga wha Amerika. Ia, bai so le nei aso, se aso e tāua, se aso e whaapitoa, le matu whai ngā malanga, āmurila se taimi.
ona o tau whaile wha ma tala i nātu, le nei a fiafi wa mau lunga, e pe ona iai tu langa fia fo i o lo mātou, wha mana tuina, ia wale nei wha moe basi a mātou wa porukalame. Ia, wha talo whale mo wholo whātu, suafa maru malo o Yesu Keriso, o le na maliu mo oe maha. E asa ko sira mai. E kuku mai aka mai ki o Amerika mea. A malo le soifua maua ma le langi e mama. O wholo whātu, ma wha talo whātu, straight from Victorville. O le mātou te i le residents, po o le maota, ma le la o ai, o se tasi o toa manu manu o Samoa sai le tawhao taua. Wai longa lana tautua i le militeli a Amerika, i le vaenga o le Navy. Se taimi o tau sila mai iai lea ua i oe, a matau na pisi mai iai tua anto le tātou porukalame. Ia le tamaloa ua toe tui lana tō ninga, ona o le alo ia ma le wha mamaluina, ia o le nei aso masi o mātou a fifia. Ai, sira mai pia, oe pole ahase ingoa te sira mai iai, mai iai. Pole ahase akta le lei, vo i le titango e whatusa i le upo. Ai, oe whai kala leanga. O le mauta le fionga le tama sa tola le fionga e moango tia tio mai iava Yeremia, ma le wharitua ia le ata. Lea ua host whaapitoa ai, la mātou porukalame, ia i le reivanga o le fiafi. So don't mind the noise behind me. Ia se taimi foi, ia ona whaatala noa la ia i lungo le tātou porukalame. Ia e whaatalofa mo folo whaatu, mo mori lau wha malo, ma lau whaafitetele, ia i le si uso ia soalo, ia na ia whai mea alofa mai le ula, lea o te la e ina atu. Lea sao kou sira mai. Kau kia. Whaafitetele soalo, ia mara wharitua e moana, ia i nei lava fo ia i San Bernardino, ma i nei i le area le nei. Whaafitai uso, whaafitai mo le mea alofa, ia wale vana o tango e whaapolo. Ai wo manatu o le taimi tonu, ma le taimi le nei, ia o te tau, ia ona la e nai, ma se sila mai ai, le atunu, ia i mea alofa fo ina o tau a au ina mai. Ai mai se ola o maka, o le maka mai mai Australia. Mata mai Australia, ula mai Amerika, taxido mai o San Bernardino. Mori wha malo mar wha avitei foi, ia i le fionga ia lau matia ma le wharetua, Queenie, ma le tātou royalty, tax, for income tax. Ale sponsor, inga mai sponsor ka ma Amerika. Tātou sponsor, ia, you know, ai saua ka mai saua ko harsuki. Ia, safa marumaro si ka viso te whaatalo wha mo folo whatuat. Se vese maka. Ia, pule mea le o koupe ko ke whiga ngalo e kuila o maka. Whaaka ma Amerika ringi yaso. Ia pe ole a vese la umata matulanga whapena. Ia, ai ranga pe maka pe le maka. E au le iar ka malo. Ia, whaatalo whale mo ua folo whatu. Ia, le rivanga fo i ole fiafi ma lole soifo baua. Ole mātou whimo le nei e fiafi. Ia o lo mātou o mai mātou te pati ai. Le ato anga o le fitus furu tau sanga o Godfather. Now, o le whaalilo lilo o Godfather sa whaia mātou. Sa a koe ni usila, mo le sila fia. Po ke sila fia ma ke masinga whaakasi ma Godfather. Masinga rang ke ngei. Na antoa ai le fitus e furu o le sunga ya Godfather por sunga le ataua. Ai le ai ma se si o mako ngai roima. Fato a matou i loa nei lava le vaiaso na te anei. Matua mako whaasanga loa ma makua o kengia. O tau vai e. E sa o orka maa loa, orka whara e whaanino ni longa mea. Le alala le nana mafua i loa, o na e se tō wha, ea e le fionga le lipule. Ea e me se fo i ora matou au malanga, ea ma le fionga ia muangu tutia, e ona le nei lotoa, 5 eka, o tua nei o le mauta o le tumaloa. Kari, on sai mea, keep it down. Ia vai, e whai ama o ke ngia runga live, e vai le mana ia. Ia le naha tau vai manga ia i o mea ia whai kako live, e whai ama o ke ngia, le lano ke kere rau mai ka ia le o kere mai ia le pois. Ia, o le la maute ia i, o le celebrating o le fitus furu, o le sunga ia Godfather, na nofo na ia matolo na so whanau, ia o le nau ngasto ina. Apparently, o le tradition na lea ia masiana whanau.
ia e peita o matou manatu ia ole a matou fia faatasi ia ma le fionga i tama sa tuala ia le fionga ia moangutia ia le nala ia fa sau ro le ole me ole fa manguanga wa umala ma ko sfanga ku so ma ko sfanga sa wa yo me ia elanga le ia we vai le ura kaka a ngofo le fa ka lo fa mafusi ia ulunga ma poka me muri ia foi le amo kere yo mai ma le lilo yo manatu o longa fo ia so fanga u le nga ia o tau sisi ia le la it's a late belated birthday foi le ia and also o se fianga le matou company o le ua atua tino va tau sili o to ai tau no mai le sports talanoa breaking waves ai mai se o tatou por kalame o tau te ia le la wai lau fanua le lau fa le matou fianga le matou film you have to wear something e pe yo caught fa if publi ala o de fainga ya nga e ve de pisa mai o le fako a maka e le yo nga pa ki ya o pisa mai ya ai fa talo fa tu bo follow fa tu ile nei vanga o le afiafi ya o le alta tu malolonga ta tu malolonga pupule a foi mai te mana o se ia wo ita tasi mai ma tu vaeng ele ni foro tu sila mai ia ina ia ma tu suki ia o nai la e manai a vaenga fo ia o fa manu ina sia ma tu wa au fainga luenga ia ina America ia la tu malolonga a foi mai fa fe no ilisi o vaenga le o so mai se fa ali fo la tu la e lungo proclam ai tu malolonga tu mai SMI. Manu le hatu o lo fea fio ai au kila ni usila e tausa i dia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala i alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa i au kila ni e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau town i le malai male. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa i nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea a wae tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. O se au nanga vave, to e whaatuatua ina. A wale la foina o la container, po o so se wha muhodi i wa inga i Samoa. Whafsauta iwa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu walu. Le Quickfreight, au nanga vave, to e wha maria lotu. E bolo wati lea ua toe se fulu ma le tonu biruti o le tale o le itula e valu le teipia mantou Americano. Te fifia whailo atu o le ua toe tonu mai Bruce Willis and John Rambo. Sylvester Stallone, I must say, the one and only Bruce Willis. Fatalo Fatu, welcome on the show, bonsoir. Oh, yeah. Thank you. Thank you, Samoa. Thank you, fans, for watching this program. It's always good to finally see you. I've always often see you in movies, and you change your wives. Each movies you have a new wife. Yeah. But today you're making up your stories. Okay. You know, when you come to a ranch, there are no wives. There are horses and cows and
ia so e ta o tolua e le ngata o le fa moe a tatou lava ia le tatou whaingaruenga tatou te pati ai le nei fo i matati au au sia un fo le tatou malanga whaatasi mai. Mari. Ia mase ka ko koe wha manga koe e ui ua koe kiki masinga karua. Ia wa ato hai le flipse fulu o sunga ka whara ngofonga ngā ia tatou pui o lea. Yeah. Le tatou le prokalame tu whaatasi le nei le o tatou longo mo le tauta ia e se taimi fo i ngā solo mai lisi o vai. Nā se ngona ama tamaya. E o te o me American nei me se fo sangi fa manuao nei tangata sa filo ia fa morta te la fo. Ia wa sa mo mai ia lisi vai nga o tatou kako team. Ia le sa mo mai o to se ta va pe foi ia le whangia fui e mal tatou vai nga ia mul mai ia matu mau ia mahana va pe foi car mul mai last Friday. E paua ia la matou fa mtalanga ele di tifo meta fa longo ia no tatou vai. Leo ole mafuanga folo tatou o nei America. Ile patala ula male tasanga tu foi ana i tatou fans po tangate langolangina i tatou Blueprint TV. E lo tatou o mai. Mai la wala so mo tau no mai ai. No mai la so nei. Vi ele lo fa malanga leo nei to. Sangi mai o nei tamati na. A pe foi usum tu fa fina mi se ia nei fana. Ese le lo fole to. Ma lo fa tai te le fo au mo. Tau te loe na e malanga mai ni aso mamau atu au talo vol man sa mo ni America. Ila se swing or vai ngai se fo sangi mai na i tatou tangata. Moni le se ata na fo wa tala fo ile ke ngai ato le fo tu sai fo i male ia o na hoi vai tau ia le matou tau ai tau no mai fo i malanga le au e pe na nai lua to waso tau na tau ai tau no mai ia tario fo i ia tatou tangata po community Samoa i nga tau sanga ua tuna ia tu peita ia o lewo tatou e vai fo i ma tatou sila fai fo ia fo malanga leo le ripe o sau noto le fo i e tatou community a mesi o maftanga tatou tangata Samoa ia pei lava ona ia no tainga fo i la tou ma o atu sila vea e fia mafuta i la uwhainga venga le Blueprint ia o pokalame umana ngā pe ona ele tau te ia sports tano ia manisi o pokalame ale Blue TV lea ua lai na tatou mafuta ma telefo i o tangata o tatou tunu e mea ona moni saunua ngā tole fo e moni ngā fo i mioni ani fo i le sangi fia fo i a mesi fo i o la natou angare lei fo i le tatou maftanga le mo le nga whaaftai ma le fia esi fo i le langona fo i a te au latou asiata ona e le fo ua tatou ilo i manisi fo i o le malu le tino ia tu sai fo i malfa mo me pe o tatou mafutai Ma lo fa tai o manisi o tatou whailo i ngā elai nei posiva ma LA. Ia, sa miritino malu le tunu o liso ata rau tu la tunu o le o tatou i nei. No fuanga le nei. O le sunga ia moango ti a jo. Ai me se for tu le ata. Both of them sa serve le military America. Ia Navy SEAL manisho tulanga le amni mavanga fa pena. Lela ua mafai ona te talo atu tatou tio mat. Mafatau nu waile tatou fa moe le nei. Ia tatou costume sport tatou theme ataya le waka ia. Ia ina ia mawhai ona ngā ei mai sausuki po le sausikai di wha movies o matulanga te fia ila. O le hase na ngona ile nei taimi a misi fo i le tatou iai matangata i o le latou wanga le nei ma le nei tāpenanga te le tole fo. O maulunga fo nei aso. Ia o aso fo i le la waso. Ai tasi nei o alo tamwhana o Samoa, so e maro, finau I mele, o leo, e ui o retire mai I le Navy, e wha pe foilon whaltua, o la o masanga alue I le maro. Ia, e leo, o wala watu tatu o mai, ia, e se foilonguna I noa, whiro I foi maruso, wha pe foi e whaltua, o e se leonga nene, pe foi o tatu o mai, o tatu wa ai, taunu unga, taunu ue tangata finau, so e malo wa ia ai no me kalesi ia e o fi mo tato afiafi ia male tato foi mal pokalame ia pia na mai foi lo sumo foi tato te malanga fa mo pe Facebook ne mala
O meling o fe fengi me o suki ma tulanga me fa pengi langa o ma ko e amo lo sa to o ma ko me se vai ia e whelua i maka mo e mali i e fo a fa ofu fo ko o mele pole rock yeah don't ever think about it don't you ever think about it okay e ke we kango va peke ma fo me sengi ako yeah this is the real Miami vibes this regard ya so ngalo wala ngore e leu mi se mancho wa so ai so ngalo a mi so tape nanga wo ile ne fi felo ile tamarua tele ya mo tio la na full uniform mori le ya siata e foi sa nga tole fo yo se nga fia e le ngata fo ile o le fionga ya wangutia yo se tasi fo ni so to ai nga fa sino fo ia lilu mai ma ta fusi salisa ya wa la ngona fo fia na wa mafuta to fo ia ma ya me se fo ia tole fo le fo wa mo la felo inga wa fusi mo felo ile fia de malanga nga fa sta ile lo fo malanga le de tu ale ngata na yo sa so isi fo nei pe ona ta o fo ye lau to fal va malai siata ya o sia fia fita o fo nei ye ta to te fia fa ta se mo fa lo ina ia le dei mo to sanga te le wa ulia le so ya suna ka fa le ya le fai wo ye natural sisila skip ko sanga man ngoi ne se mo so finga ole ke pelo palang is just a number al melo vepingi it's a number and a salapa and then lamba bamba o makua foi o makua lang sala e felo ifua o fai waso ya la so ifua wa me vole o kapsile ko to fa ne fa yo mangu ia ngwa o le vinga fiku se fulu le si lua e masinga kalwai ia pa o tangata fa pengi e se foi le wala o fai ngona la ko ia ni ngoi ma me ka mo fai ai ngisi me o eu mai lava la ka mo fai le mo ke me kala vo ko mo ke me nge o mo le fitu fulu mangia la so fu o so ja so fingar fai wat op je to e fulu pe ia la o fiku to ma no si ele Akamo foi ele mga e fira kiki. O ye le fia makua. Yo, ai mai vor ska yo koin. Ele e mo ya ngumela ali nga yo ye ma mi. O la la vala kiki. Yo. Ya o le silintau. Ya o anga le tu ai so fu mo le o fo yo le. Fio ya ka fara. Ya po le sunga le ato. Ja, that's it. But that's marolonga. That's it, my man. Yo, to say, excuse ya, Bruce Willis, ma Sylvester Stallone. Ela foi it. I saw just buffet Elvis. Thank you for your time. Yeah, malta thank you for having us. Beyonce. That's to the marolonga. I foi my Beyonce, my Elvis. Yeah. So fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wae tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika.
A whai o e se tangata e mana o mia se fesoasoani, wala au mai tatou. Toi fatalo fatul tali mai o le programa malo longa ina wata tonu le bando le afia po ya matoi America Day. Ai wa majau na toi tonu mai tele mato special bala ulia VIP. Ya le mato wa fia dei fiafi. Ya me se foi o le toi te pai me fa na tu na so fo fitu sutu sanga. So na ka fala. Le o mato fei roi. Ya male main host for Breaking Waves. Ya le tu sala ya hanga. Also ya o le matu fata ma e no mo tatu tu te ya le wo mai fata si wa si la co-host there Breaking Waves ya fo i si o tu se fo ya fata ro fatu Elvis. I am now present to you Elvis Presley Molly and Beyonce. Pai vai me pai Beyonce. Ele kai ya o ya Beyonce. Malo ya fatu frei e la sunga asiata o la vale ta o tatou au malanga fo ya malo se fo manu mata ina fo le mata ngo fio ne ile tatou ye ni na wa e mulinga fo ni yoli ni fo e se fo la wa E se fo ngasi ke ai pia kai fa pia me ya tu ya ti fanga i meet mai ai mo me o kama e o kira nga ye e pe o wai ya ka fo ne lo clean Eastwood ne lo ko ye pe ni e me o mai kama e nga o e la vai nga ken star Yeah. ya O our chapel. chapo Pablo Escobar le. So for man we fatalo fatu ya te o to uma le au mai mo mai tata ya e papai lava ya te o le avanoa. What a beautiful day here. I'm so excited to be here in America. The new experience for me, this is my first time here, but I'm so blessed and honored that God has managed to put this all together for us and to spend time with our community out here in America. All right. So just one question, because we're running out of time. We have to bring on the main person, the Atawa, as well as Saudi, as well as Molia. Just a quick question. We just found out Ufitus Fululi Atawa like last month. He didn't tell us when we were in New Zealand. Now we wanted to celebrate not only the coming together of our Blue Wave whole team in such a wonderful place for the first time, and also just to celebrate a late belated birthday for her. So now tell me something about Godfather that you've experienced throughout the years. Up to you if it's something good or something bad or something between good and bad. Yeah. Well, first of all, happy 30th birthday to Godfather. We're so blessed to have such an amazing, wise, and honorable person on our team. You've taught me so much. What I like about Godfather is his perspectives on things. He comes at a very wise age, so he's seen a lot happen in Samoa. So the talents that he brings to the show is he's seen a lot of history, and he's able to put his perspective and opinion on what's happening in Samoa, and also how he treats our team. He's very loving and caring. He's fun to be around. I like to hang out with him a lot, and we tell a lot of jokes together, but so honored and blessed to have Godfather. Happy 30th birthday, Godfather. Visi faisina utala ole ase va nga te pa mtala ina Godfather. Iyo ni mele la mo ma tanga mai nei yaso. ora vai ya Godfather o stanga tele nga o ya ile nga o ya ya o mai tau ya ile nei weekend ya to ya o le sa tatou spoil i se upapal sa tatou ave fa matanana vo de ia tama i lona sofana walu lalu weekend ma tele vai le fa mata vai la so fo ia o tu la vai fa lo loto o mato muso vo de le mato tu fa la vela vei le anga o lo time o lona sofana ma ora vai ya Godfather o se ko le kikino o yen so Ona o te fo ile to lo ni sila pe ona o le asfifi o lona asfifi. na alu lo tolu ai ni sila to le titi ro ia Godfather ina vai a tato wa ai vo la yo na winga le we o tere la vana ite no fie pe a fa tu se tala amare si mea o tere ro po ia fa vale ye fa fole la ki tu ma lo tu tonu Godfather tano a fa mai se to ya e ka ke o sa mai fa waru tawa a tere ro po la tawa ia ai so ia le anga o le Sofia fia o se tatu tamama tua pai lo ngai lo na fitu se puru mari ba o fitu se puru I've seen puli muli. Nea au langa le fisili o mai tanga tau senga ia o latu ile tau ole. O ese rau koruse na mai na ingo se o tōtua. A lau kamai au role. Ta se kau se lengi medikol.
o ke ia ngi le o muriang tele ia ma pening. Ai pai pa fit. O le 18 carats po le SMI. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Ia, joe whaafela ia tule ni vaga o le fiafi le taliu mai o le proklame malolonga. Ia o le special food, a one-off special le tau sesira ba. E le fau le matou tua tu masuki, wa le tatou proklame ia o le tatou proklame o faisuki. Ia, however, pe ona whaelo atu le amatanga, le manu lo ti o le dei fiafi, ia anu se fo o le tatou proklame tu te ia, fifia vaelo atu. Ia, le wa, a jol matou o ba, au wa fo le vono tau whaatele tani ia. Ia, ai o le matou o whenga whenga, a jole sa tau si na mai se mo whenga ia vano. Ia, ma se mon moli nei whamu ia ngale a sofua. Nau tau si na mai so ngā thought father, lei a tau a manu fui, Nelson Peterson. Ia, ma le songa le vinoia. So ngā sauni se leni, ta malo, o folofa mwhaatalo fatu, so sau mo i le birthday boy, na nalo na sofana. Ale o matu mate ia, happy birthday! Pakai asiaka. Papai foi le sungai sauni, peta foi da sungai. Ya. Maro pakai mole, nge fiafi mole pakai foi ya masoi ne foi fara lo maulunga wa mai ko ke fama pingai la so foi wo leva, la fanga wo leva. Para ko fama ale wo ko fanga fo winga. Ya ai ore le nganga fifi foi le la manga ia. Among ia foi mako o whenga renga, Tautai A'e, pe foi Pro TV, Sports Salanoa, ma le Breaking Waves. Ia, ai ngā kai ngā o mako o malanga a koa. Whakukumunga o ngei whamomoe ma ngei whalon. Ia se kaimi kako whelo i ma le sungai a whionga a mango tia jau. O se Navy Seals, ia, mo whapopo i maranga. Ia mo whiwhi a foi, le wharinga ia mo e whai ma wala foi ka o fa ko ye mako fo mako milikino ma pakaskasi nge Amerika mongisi sa ka kual malo Amerika Malo fa chai. Pa talo fa julo so ngade lo dia. Ya am se fo le ne ya fi fa mana tu le ngat tol tatou special mo tatou o fenga wenga wa a toti no va tu sin. Ya ai to eli mai ya ila spanda wo no fo na ya tatou nu si. Happy birthday, thank you Zauni. happy birthday, Ilo Songa Manfui, Peterson. Yeah, whero e tfo i le whale loki loa o ngā whaonga o lai kakang waila auma. O lai e suli o le. Lei hoi whamunga ko wangi ngalo ya ko wa. E fa vea ngalo. O le fila le, a fi de te fa fonga mai. Pungle la ka ko. Mefo. Mefo. Por te bao. Ka wa fe ula ki. Ka ki o ma ko sanga. Ana ngor ka fara me. O le ficus full. O le ficus. Yeah. How do you feel
Do you feel 70th or how do you feel, my brother? I feel I'm 40. Meanwhile, Okay, role ele kinga inga le suma se ka tau sira pa famo mo na ke role. Ele o make ke lo clients la vidi mai ke o ingi. Yeah, all the time difference for you. Mai ke role ya vidi mai la ka ke moi. I find out kala. Yeah. Okay, le fongi o ai o ka ele loyo. So do ke ni ro ko le ako le ka ni de ka te ke fa. Manko fo ye se full we vai kula le aheda ingi sila ya ka. E ki no kala. Da wo wor ke mai la no la o ke mo so ke ni. Ma la ma. Ama pe ora la au ne puru no. Pure, come ma che fa sapere caio. E chi come va fa mai. Ai sau no. Se bene ke ma wai. Godfather. Mai le temi de tatou na lu fa tasi mai ai. Ai o ho winga ke fia mangi me ma ko ia ko. Ni ai mangi me ana. Ware wo foi eto. Teresa ma ko que fai mo bofio. This is time. Okay, me angi on mo ma fa fo. O ke masangi mai ele songa ia le atawa o aka Godfather. Mai le kalesia. Le vang mako stay pa kasi au kilangu. Ya, o foi la ele ngau mai nunga Tautai A'e. Ya o mai kawinga fo i wingol ko ingo kele i masangi le ia in terms of langa mangko weka ko wor falsa. Pe ya ka ko ma mo fo le la ave sele fu. Na fa. E ka ke file mo. Na ye de me se no. Bonga. Ya le la o songi nungole o Tautai A'e ba pero e fo le sunga le ya ko. E anga ka ngakai vai local ngo me ngo vai mai oi ongo sa mai ore a mere mo fai poli Pa mga kula ka fai. ole sunga ya le yatawa kamari ngo wing you know that's the truth mai ese local lofa o ke vai fo ile sunga ya le yatawa o ke le vai winga ye masangi ka mo falling pa flat o le yakawa ko sa ika ala aka. And that's very dangerous. O ngai no I wing or kanga ka Godfather. Kusala ika mai. Ala aka kuso la attack you. Where's the fun? Yeah, go as a fun. But overall, the masangi le ko le songa ya le ya tau. O ka fingo learning mai ai nya o nga o kala le ai longa ko ai long tinga. So o lo ke vai winga i o le ya tau mai long kwa. I love that. Ola umuri ma wel dere ko fe ko ma ko muri ma wala ba foi ma muri ma foi de tra ko fa la ko ta ko la nge O ki au iro. Vai ser uma da win. Wala va iro ba. Ole o ko fa. Ole mo ko ma ya ka. Le mo me honest. Ole mo ko ma dia. O nga susu ko fa. Ai ma wa te no ai ma to suanga e fai ni ba mo ko ka ba. Ya la ngai si ka e boni nga mo ka ki fa. BT13. Classified. O kamana ya nga. I'll 31. They are 31. Ai sa ole ma to su sama sunga sa. Ele loto nei luso. Iyo. O lo mai tai mi mafutanga. O si kai mi ra ku ya papaki we fa. O ke lo ai le ofia ice papaki. Parang ai dis ka mo ai le tu sila mai tino e maintain ko maro no se fu maro ina. Ai le misi ya papaki we fa. Ela no fo ya ma ko ma so he brings the fatherly figure or older brother figure. Ya o se family nga fo ma tu pukana. Ya o pun fa ngo ka yang kau sa india kau kai. E o mo fata mai e pukana. Ai foi lá mo winga. Porque haka e fico se vai ani ngoi mai pe o le bufi pas. Pero pungales. Or ma tu fare fo nga fare le. O mai la mo dia no. Wa o mo ere ma ma faske. Tele ala te mi te fa no oi na sa va me fa pe. Pa un zero ka ka ke ri dor ka mi sa umar ke ni alu. Pe ye mommi va ko. Ho ya ro fu ka si ka trile ka fo ko sa va di fa fu. Awa ya fa de no ka ke dina. Si ko sai ni ban ba ko vetre.
O le po kana mele lai mangutia. Ya, fia maya. Ya, la se bala au le fionga mangutia. Se ia fio mai. Ya, se faisi na sau noanga. Ya. E faisi na sau noanga. Ya, e tu sai fo. O le fia fisai ia le matou tarosanga. In fact, or kaka kongwale o ka farai o ngare tio le sa fai o pa tali atu. O la ko escort mai matou. O le tio sa fai. E fa matou ngas pa. Ja. Maar ook van zoek ka ko wa pi. Pi le film or ka fara skai ko ia fa. Ai alua. Ma musu. Ma musu se ri mana fa. Ai wa fai le matou fina wa. Fai lo ma le tio la ko malo. Pa mai. O la tio. Mangokia o le amako suki o la uioe ko fai do was fan. Okay suki. But here's the deal. You will have to wear your full uniform. Yeah. Your Number one. Uniform. Yeah. There you go. Yeah. Yeah. Fifia fai loat. O le toa manu le nei o Samoa, America Samoa. Ya mai se fo le mano te. Le fionga tama sa tuala, le fionga mangu tia, Jo Mayava Yeremia. E mai se siona fretua excuse le fionga eleta. Ya po 14 no langa na pisin mai le. Fai no vaenga nei le. Ma lor se fo buia. Malalang yung mama. So kung may mic para kalakasa si Ubo. Toglo. Yes, if you have what yet. Yeah, there you go. Malo si fo manuya. Say, face of so bang. Mawalunga law faaluan. Lo ni fia may siya sunga godfather. Yeah, may siya fo mato of ng alwen. Yeah, face of so bang. Failoa lo tamali anga. Or swafa. O na inu isamo. Yeah, matemi fo isa e survey malo tele America from an bole mountain. Yeah, paftay. Love telling my life. After Seattle. No film on the October. We're training for it. Love film sound. Yeah, but Mawalung or the Blue TV Malanpur. Yeah, Olo Tangatani. It's fine now we shut up walla. O Matua. O signing my Yava. My shut up walla. Olo China. Ole. O nga ai ngā tina o le sale moa, o ai ngā tama o le apia, o sio tama o le ai ngā tina o satawala, o le ai ngā tama o salabanu sawai. Ia. Nā o ngā isa moa tūlanga lua, alu le tūmalo, alu le kolisio sa moa. Ia. Sa faʻasoa fofoia o le mātou ainga i sa tupuala. Ai ngo sa tol pai ali. Ya, le sofa moangu tia. Le tasiwa fitutolo. Au noftu mau Samoa College. Ya, uma Samoa College o ile aonga yalfoa. Au Spracta alfoa South Pacific Regional College of Tropical Agriculture. Ya, uma nafa, ya, paingaluenga yale mo le lua tausanga. Ya, te o mawala manoa sa wai Amerika. Ya, sa loa toi mau fo le sia manoa ya lua in the Navy. Ya, o le na fa'awa mai ya. Ya, uma le Navy le lua sifunu le lima tausanga. Ya, retire mai le Navy le lua fe ma le tolu. Ya, maliu si o tamai le lua fe ma le fa. Maliu si o mato aina le lua fe sifunu ma le balu. Ya, maliu si o tina le lua fe sifunu ma le hipa. Ya, le wale o langa la tau, ya, pawal me whaftai, di ia le atua ele o se malosi tangata, ele o se poto fo iwa. Na o le atua lava runga ngā luenga ia wala ina manuia le nei tangata. Ya, whaftai atua o mota, tua wanoa tatu wheno iai. Malo, whaftai mong o le te le mele atoanga o sisi mai ngol whatetanga ngā mong tia. E le so whapitoa o le pu e il kuti i tūlanga journey mana i bain whapena o le exclusively mo tatu te i le anga i rumba. Ai ono o tōngo le ia fiafi. O vai vai, o ka vai mana. Wangu ti al fisi mo mulia whaia o whai mara uso whai tōl fisi mo mulia. Ia o na tatou, a mata role o tatou fiafia, waka ungu au sipa. E ia au whaafia le fiafi. O le a se taimi te toi tō mana tūna na e handwai au i le taua
ina tautu toi a whanau soifua. E se vai nga pila tau whawhewhewhe soifua ni mea na tu. Just one. Pe a whai te tau mana tua se taimi se mea mako kia nga kupu au whewhoi lea tu ruu au e pei saim tu lang whapena. Ole, ya, sao no hoi asiat. Ole, no afem, ole taimi hule ole tose stone. Ipa tasi. Kauf. Ioi, sa macho a fea ia supik pei. Filipini. Ya. Wa umalal macho on masina o toe. Cham fai urere la e fio mai te foi mai le US a toe di liu lo na wapa mai oia. Ya. Macho toe. O macho la sa a mai ia ni te o teles. O mai mo pangta fu yo tau. Mai Kuwait. Ya. Toe fa o I rate me te fa foi. O inala se tele o toe nga tangata esesi. Ya, fai a hoi mare i tate police time, ya, whato tuanga hoi o lea tua so son mai. Hoi nā i tuinga mea na, O le mai tau watu. Na o lolo mota. Te le o mane di maika. O ingi whanga o leo le whali. Ioi. Stek tu sa o te. Tasi lua tolu pa lima whanga. Pana la iti, pana rifle. Io. Se vai kola ofisiri, ele sign lai kuole. Yeah. Mai no trespass. Yes. Kama wha uma mai ma. We'll shoot you if you trespass. And you shoot the survivor. I shoot the survivor. Yeah. Yeah. E whana. Malo whaptai tele mo moli mato a vera nei lau no proclame le foi tau fai wha ma lo ma mai to tele. Palia mai o tau whiranga. Ia, le a tatou le a whet faʻasoa. O tu te pole le ma i tatou wa proclame. Ai, o le a moli wha ma lo ma whaptai tele. Nei toa mano manu. O le atunu. Whaatasi i manisio i la tuto tele. Ai wa veia le fionga ia moangu tia. Ma siona whare tu e leta, oso leta serve in the military. O la o mala. E le so ngau raura se si. Mori wha malo whaftai tele. Whaftai i lau tautua. Tele nisio i la tau e umare tautua e tau desi le fia le tau tele. A ua o ngare nei prokalame for nefe. Whaftai tele i lau tautua. Tautua malo. E tunu Amerika. O Amerika o la au mawhala. A malo a Amerika. O malo la langi malo Pasifika. Whaftai fo i le nei fiafi. Ona o lau tali luma whale ma siau wharetua. Ele ngata ole celebrating ole fittest photo sang o Godfather. Ya embassy for. Ya o se matu wa get together le ole au fai ngal wenga tu fatasi lo na o te. E famle ngale tu lo fiongo mong tia. Fa tele. Ya o misi statu teni se stal mara fa lo. Ya, aptai. Afkai mo fu masai ma me ya mit fu mo ri sa. Na sami. Ya ngal me stone fight. Singal ko mai sa boot fo le le ngon. Ya, e o tau sisir mai. E o fasif. Se, that's all ngonga. Ole wa your wish and your deal come true tonight. Ya, wa pa ming ho e lenga kam wa o ka ko umo. Yes, yes. Ole da fo nga lenga na fa le deal le. E le mo ai mo ka ko Ryan, ya. Kau, misa lai pakari mai Samoa, lai pakari mai Musila. Ya, mesti fo ya pulenga le. Al pu koi TV male. La ko fo lang long. Ya, perinta fo lo ka ko foi, ya mis foi nisi ya, abisai no matia, ma kwini. Na sa so mi mai ma mai ngi fa mo mo ko mo ngi fef. Fa kai sidi ngam fa kai ya si fa kai ya o le ngai. Nai fi poco mai. Vai viu aí, cara. Ngai malas. Ya. Wa pa te rogo la fa. Ya, Maria mai ko fingalo allow us. Let us enjoy together fiku su tu sa ngala le sunga le parfa. Ya matali fa alwan. Te foi sauni any final words? Partai fo ile afionga ia mo ngati amole nei fo I whalol. Loftele atu I fans, inga mawo, lo a peona matamata mai so se vaenga lava le lope. Ia, so whamanu e fo ile as whanau le fionga ia le atawa. Ia, maoni sa te lolo su fua, a wangi e wang makua.
ni ai o ke kuai anga mo kua O e koe mawhaia le pepe a whekausa. O ia. Koe go fia wa ngaro mo wai kupu no whake a antisina ia whake foi antipesi a inga wo mai masangi no lang ina pokalama o bai foi nga maka mai kele o kani ia a me so a inga o so ngai mo ngere fias Ia, o ke ka miro. Au anu ki no ni do ko ma ba ka le ma ta miro. Ia, ka dia o ko ka fara. Ulang kanga wa e ke ko oro ma ruma. It becomes us. Esa. Ke sia e re saure di. Ai e pa mana tula su forma e lo fa ka fara po fe mo ta miro. E mai lang ka. Ma do pa to fa tu ni ma ngole via fi. Lo fa tele mo o jo so fua. Ah, so fua. Wow. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Manu le hatu o lo fea fioa I au kila ni usila I tausa I hia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la e mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kila ni e te maratuina. Le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono le vole warehouse market town I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. Ana te faʻasoa ina o le aso na faʻatau waʻa matali I le atua I ona whaiva a sao I matau